lagi dengan channel Zona Anak ID. Mari kita bantu keluarga Opin Jarwo makan jajanan pasar. Tutturut. 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 Yuk langsung kita mulai saja teman-teman. Wow. Wow, Fizi berubah jadi ranger hitam. Selanjutnya, Bang Sopo berubah jadi ranger warna apa ya? Wow, ranger biru teman-teman. Kira-kira Mael berubah jadi ranger warna apa ya? How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Wow, Mael berubah jadi ranger merah. Yuk, giliran Haji Udin. Wow. Wow, Haji Udin berubah jadi ranger kuning teman-teman. Yuk, bantu Susanti cari kostumnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.